Throwback Thursday. Twendo sisi wadi witu wa kamba ekati emeba okambane nondo etese wadi watene wadi wa mukamba wadi wa leimu wadi wa kadambi weta wadi wa kadambi wadi wa leimu ila wona mundu ambe yakumwa ne wini ekati kadi akada ewe wadi adi akada ewe na ausu we kanosi ndusi amodembosu akadi odaiwa lakini twasisia oyukela mundu no twekie mwini na kuyona mashabiki oyune mekwina oyuwe gilia oilie ayenganyo neze ayito ukweyita mama county kuma Kiambu oneze ne shabiki ukegwa ambe yaina ukegwa ne wale chakawadi kake oyukela mundu ne mwini na eka wini na kuyona otangazi wili oyukela mundu no twekie shabiki oyine ndo manai kana wadi usuwate ne waiwa mukamba wibo kana yuwadi ola webo ne wa kibobo nagwe yuwe igwa mundu asie ainye wadi wakwa ne wakule mundu we nawe mbadisi akutunga hata aikwenye wadi wakwa nete awane komete wadi wakwa nete awane maimu kwa wadi ne komete na wedukeze mbiti yesu ya kimangu wedukeze mbiti yesu ne akatito wedukeze mbiti yesu ne ya mutaiti na nimbadisi atene lakini mundu sio kitaosa kambiti ya kwata nyao nondo ando yunenge akili sia ndo yisembete muno kwata nyo toto ili lakini akona mbiti ya mutaiti akona baya kwa katito azio kaingia akona kwa kimangu lakini mundu sio ndo tu ya ne mwini wa sisi tamwe education wini watene ola wakadambi webo wini watene ola wa mukamba webo ega wadi usu webo niki oyu kwa ino nigando mata kwatika tena wadi wa mukamba wako na waando makasunga makakwatika ukona ombo kewa kwatikete ende akwatikete oyunda bibando na wadi ndanzine isieki ya wana ini maito ukaindanzine ekona wakuma saa 3 siaweyo mpaka kokadio cha saa 10 no moto na mundu no moko kwatika iwati ukona mwinya alikake katombia kalikaka kuna masaa ile bate mundu kwatika maimaka likaka kuna masaa ile bai mundu ka kwatika mwini ongea kadhu kwatika kana niko akuna bai mundu ka kwatika tikadhu yani makaina kaya waka kuna na bai mundu ka kwatika wadi wa mukamba wewe kana yu wadi loti alete ne wadi loti alete you know woman omundu adamuto no kwata nyondeto siake ile itatu ikoko wadi bora beat yepo beat na kwe atoza isu sia ini asumata na ise tosa hao yutu akona ono yuwe ego aini ma gospel maiko no mbiti siake mangu mwini wa gospel nda oyegwa akona ke mangu keima kabisa na mpaka yobe jata ke mangu oyegwa obedie kola beka wadi ka ke mangu kwa badazia kana nengo ke ego kanye oyegwa mundu wa gospel obedio haya mwini wa mbenga na wewe wabelete oyu wini wa ukamba wa mukamba ula we wadi watene wako na wa mukamba kakwatika wadi uzuwebo kana yune kibende na kiwanza ano mandi tunena nye omundu sine Throwback Thursday kwisila kwa noti monza